Mu mateka y'isi amazina make niyo yigeze kugira imbaraga nk'iza Fidel Castro. Hari abamubonaga nk'intwari yaharaniye ubwigenge bwa Cuba, abandi bakamufata nk'umutegetsi w'igitugu utarigeze yemera abataramushyigikiraga. Uyu mugabo yahinduye amateka ya Cuba n'isi yose, arwanya Amerika imyaka isaga 50, ahindura igihugu gito cya Cuba kimwe mu bihugu byavuzwe cyane ku isi. Aha turareba ubuzima bwa Fidel Castro kuva akiri umwana w'umuhinzi w'ibisheke, uko yabaye umurwanyi w'impinduramatwara, uburyo yafashe ubutegetsi, intambara yarwanye n'amabanga y'ubutegetsi bwe bwatunguye isi yose. Ni inkuru y'umugabo wahinduye amateka, Fidel Castro. Muhawe ikaze. Fidel Castro yavutse kwa 13 Kanama mu 1926 hafi ya Brani, aha ni muri Cuba. Apfa kwa 25 Ugushyingo mu 2016. Yari umunyapolitiki wayoboye igihugu cya Cuba kuva mu 1959 kugeza mu 2008. Yahinduye Cuba igihugu cya mbere cy'igikomuniste mu gice cy'uburengerazuba bw'isi. Castro yabaye ikimenyetso cy'impinduramatwara ya gikomuniste muri Amerika y'Epfo n'iyo hagati. Yabanje kuba minisitiri w'intebe kugeza mu 1976, nyuma aza kuba perezida w'inama y'igihugu y'inama y'abaminisitiri, umwanya amaze igihe kirekire. Muri Nyakanga 2006 kubera ibibazo by'uburwayi yahaye abandi ububasha bwo kuyobora igihugu by'agateganyo, maze muri Gashyantare 2008 aza kwegura burundu ku mwanya wa perezida. Fidel Castro yavukiye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Cuba. Se yitwaga Angelo Castro, yari umwimukira ukomoka muri Espagne, akaba yari umuhinzi ukize w'ibisheke. Yakoreraga mu gace kari kiganjemo imirima minini y'ikigo cy'abanyamerika cyitwaga United Fruit Company. Igihe Angelo Castro yari agishakanye n'umugore we wa mbere, yatangiye gukundana n'umukozi wo mu rugo yitwaga Lina Laz Gonzalez, nyuma aza no kumusaka. Babyaranye abana 7, Fidel yari umwe muri bo. Naho Raul Castro yaje kuba umufasha mukuru w'umuvandimwe mu miyoborere ya Cuba, nawe yari umwe muri abo bana. Fidel Castro yize mu mashuri y'abihaye Imana Gatolika, yari umuhanga cyane mu mikino. Mu mwaka wa 1943 kugeza mu 1944 yahawe igihembo cy'umunyeshuri warushaga abandi mu mikino y'abana. Yitwaye neza cyane mu gusimbuka hirengeye, gusiganwa intera ndende, baseball, basketball ndetse na tennis. Mu 1945 yinjiye mu ishuri ry'amategeko i Havana. Muri icyo gihe muri iyo kaminuza hari amatsinda y'urubyiruko yakoraga ibikorwa by'urugomo agamije intego za politiki n'izindi nyungu zabo bwite. Igikorwa cy'ingenzi cya Castro muri kaminuza cyari politiki. Mu mwaka wa 1947 ifatanyije n'abanyadominikani bari barahunze hamwe n'abanyakiba mu mugambi wo gutera Repubulika y'Abadominikani kugira ngo bakore ku butegetsi General Rafael Trujillo, ariko umugambi ntiwagerwaho. Nyuma yaho kandi yitabiriye imyigaragambyo n'imvururu zabereye i Bogota muri Colombia muri Mata 1948. Nyuma yo kurangiza amashuri mu 1950, Fidel Castro yatangiye gukora umwuga w'ubwunganizi mu mategeko. Yinjiye no mu ishyaka rya politiki ryavugururaga igihugu ryitwaga Cuban People's Party, rizwi kandi nka Ortodoxos. Yatorewe guhagararira ako gace ka Havana mu nteko nshinga amategeko mu matora yari ateganijwe muri Kamena 1952. Ariko muri Werurwe uwo mwaka wahoze ari perezida wa Cuba Fulgencio Batista yahiritse ubutegetsi bwa perezida Carlos Prios Socrates, maze ahagarika amatora. Nyuma y'uko uburyo bwo mu mategeko bunaniwe gukura ubutegetsi bwa Batista, Castro yatangiye gutegura umutwe w'inyeshyamba mu 1953. Kuwa 26 Nyakanga mu 1953 yayoboye abagabo bagera ku 160. Bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Moncada i Santiago, bafite icyizere cyo gutuma abaturage bahagurukira rimwe bakarwanya ubutegetsi. Icyo gitero cyari gikomeye cyane kandi benshi muri abo bagabo barishwe. Castro nawe yarafashwe arafungwa. Mu rubanza rwe yireguye ashize amanga kandi agaragaza ibitekerezo bye bya politiki. Nyuma yaho yakatiwe imyaka 15 y'igifungo. Mu 1955 we na murumuna we Raul Castro bararekuwe kubera imbabazi za politiki, maze bajya muri Mexico gukomeza urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Batista. Aho niho Fidel Castro yashyize hamwe impunzi z'abanyakiba maze ashinga umutwe w'impinduramatwara witwaga Movement du 26.
Ku wa kabiri Ukuboza mu 1956 Castro n'abarwanyi 81 bageze ku nkombe z'Iburasirazuba bwa Cuba bari mu bwato bwitwaga Granma. Abenshi muri bo barishwe abandi barafatwa, hasigara Fidel, Raúl Castro ndetse na Che Guevara ndetse n'abandi 9 gusa bahungiye mu misozi ya Sierra Maestra aho batangiriye intambara y'inyeshyamba barwanya ingabo za Batista. Bafashijwe kandi n'abakorerabushake benshi bo hirya no hino muri Cuba, ingabo za Fidel Castro zatangiye gutsinda inshuro nyinshi ingabo za leta Batista zari zacitse intege kandi ziyobowe nabi. Uburyo Castro yakoreshaga mu kwamamaza no gukangura abaturage kumushyigikira bwagize imbaraga cyane, kubera ko Batista yatakazaga inkunga ya politiki kandi ingabo ze zikomeza gutsindwa. Yahungiye hanze y'igihugu kuwa mbere Mutarama mu 1959. Muri ubwo buryo abarwanyi ba Castro bagera kuri 800 batsinze ingabo za leta zari zigizwe n'abasirikare babigize umwuga bagera ku 30,000. Fidel Castro amaze kuba umuyobozi mukuru w'impinduramatwara yagizwe umugaba mukuru w'ingabo muri guverinoma nshya y'agateganyo ya Cuba. Perezida w'iyo guverinoma yari Manuel Urrutia, wari uzwi nk'umunyapolitiki wiyumvishaga impinduka ziciriritse. Muri Gashyantare 1959 Castro yabaye minisitiri w'intebe bityo aba umukuru wa guverinoma. Mu gihe Urrutia yahatiwe kwegura muri Nyakanga 1959, Castro yari amaze gufata ububasha bwa politiki bwose mu maboko ye. Castro yari yarageze ku butegetsi ashyigikiwe n'abaturage benshi bo mu mijyi ya Cuba kubera amasezerano yari yarabahaye yo kugarura itegeko nshinga ryo mu 1940, gushyira ubuyobozi buboneye, gusubiza abaturage ubwisanzure bwa politiki n'uburenganzira bwabo no gukora impinduka ziciriritse mu gihugu. Ariko amaze gukomera ku butegetsi yatangiye gushyiraho politiki zikomeye cyane. Ubucuruzi n'inganda byigenga byafashwe na leta, hanakorwa ivugurura rikomeye ku butaka. Ibigo n'imirima Abanyamerika nabyo byarafatiriwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishimiye izo mpinduka kandi zanababajwe n'imvugo za Castro zarwanyaga Amerika. Muri Gashyantare 1960 Castro yagiranye amasezerano y'ubucuruzi na Soviet Union, ibintu byarushijeho gutuma Amerika itamwiyumvamo icyizere. Mu 1960 umubano mwinshi w'ubukungu hagati ya Cuba na Amerika waracitse, maze muri Mutarama 1961 Amerika icana umubano wa diplomasi na Cuba. Muri Mata uwo mwaka leta y'Amerika yafashije rwihishwa impunzi z'abanyakiba 1000 kugira ngo ziri ku butegetsi bwa Castro. Ariko igitero byagabye ahitwa Bay of Pigs cyatsinzwe n'ingabo za Castro. Cuba nayo yatangiye kubona intwaro zitangwa n'ubumwe bw'Abasoviyete, igihugu cyaje kumuterankunga n'umufatanyabikorwa mukuru wa Cuba mu bucuruzi. Mu 1962 Soviet Union yashyize rwihishwa muri Cuba misile zashoboraga gutwara intwaro za kirimbuzi zigera ku mijyi ya Amerika. Ibi byateje ikibazo gikomeye hagati ya Cuba, Soviet Union na Amerika, kizwi nka Cuban Missile Crisis, aho isi yari iri hafi kwinjira mu ntambara ya kirimbuzi. Icyo kibazo cyarangiye Soviet Union yemeye gukura izo misile muri Cuba, na Amerika yemera gukura misile za kirimbuzi zari zarashyize muri Turukiya ndetse no kutongera kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Castro. Muri icyo gihe kandi Castro yashyizeho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe gusa bumufasha kugenzura ubuzima bwa politiki, ubukungu n'umuco wa Cuba. Abatemeranyaga na leta n'abayirwanyaga bahagarikwaga bikomeye cyane. Abantu benshi bo mu byiciro bikize n'ibiciriritse bya Cuba bumvise baratengushwe maze bahitamo kwimukira muri Amerika. Nubwo byari bimeze bityo kandi Castro yaguye cyane serivisi z'imibereho myiza y'abaturage. Uburezi n'ubuvuzi byatanzwe ku buntu ku banyakiba bose kandi buri muturage yemerewe kubona akazi. Ariko kandi ubukungu bwa Cuba ntibwashoboye gutera imbere cyane cyangwa kugabanya kwishingikiriza ku bicuruzwa by'isukari y'ibisheke ari by'igihugu cyoherezaga hanze cyane. Ibyemezo byinshi by'ubukungu byafatwaga n'ubuyobozi bukuru buyobowe na Castro, ariko ntiyagaragaye nk'umuyobozi mwiza mu bukungu. Kubera inganda zakoraga nabi n'ubuhinzi butari buteye imbere, Cuba yarushijeho kwishingikiriza ku nkunga n'ubucuruzi byatangwaga na Soviet Union kugira ngo abaturage bakomeze kubaho neza, nubwo Amerika yakomeje gufatira Cuba ibihano by'ubucuruzi. Fidel Castro yakomeze kuba minisitiri w'intebe kugeza mu 1976, igihe hashyirwagaho itegeko nshinga rishya ryaremye inteko nshinga amategeko y'igihugu. Castro yahise aba perezida w'inama y'igihugu y'iyo nteko. Yakomeje kandi kuba umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikomunisite rya Cuba, ari naryo shyaka ryonyine ryemewe mu gihugu. Yakomeje kugenzura igihugu cyose ntawe umuvuguruza.
Mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani, Castro yabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'ibihugu bitivangaga mu ntambara y'ubutita. Nubwo yari afitanye umubano ukomeye na Soviet Union, yakomeje kugaragaza ko yiteguye kongera kugirana umubano mwiza na Amerika, ariko asaba ko Amerika yabanza gukuraho ibihano by'ubucuruzi yafatiye Cuba. Mu igihumbi magana cyenda mirongo inani, yafunguye icyambu cya Mariel amezi 5, bituma abanyacuba bagera ku 125 bimukira muri Amerika. Ibi byiswe Mariel Boot Rift cyangwa Freedom Flotilla. Muri abo bimukira harimo n'abagizi ba nabi bake, ibintu byagoye cyane Amerika mu kwakira abo bantu. Mu mpera z'imyaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani, igihe Mikhail Gorbachev yatangizaga impinduka za demokarasi muri Soviet Union, Castro we yakomeje gukomera ku mahame ya gikomunisiti. Gusenyuka k'ubumwe bwa Soviet Union mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kwamutunguye cyane kuko byahagaritse inkunga nyinshi Cuba yahabwaga. Mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'ubukungu byakurikiyeho, Castro yemeye ibikorwa bimwe by'ubucuruzi bwigenga n'isoko ry'isanzuye, ariko akomeza kugenzura cyane ubuzima bwa politiki. Mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu, umukobwa wa Castro yasabye ubuhungiro muri Amerika, maze atangira kunenga ku mugaragaro ubutegetsi bwa se. Mu mwaka wakurikiyeho habaye imyigaragambyo ikomeye yo kurwanya leta, ibintu bitari byarabaye muri Cuba mu myaka hafi 35. Nyuma yaho, Castro yorohereje abashakaga kuva mu gihugu, bituma ibihumbi by'abantu bimukira muri Amerika. Mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani, yemereye Papa John Paul wa II gusura Cuba bwa mbere mu mateka. Mu 2003, inteko nshingamategeko yongeye kwemeza Castro nka president w'imyaka 5. Muri uwo mwaka, leta ya Cuba yafunze abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu benshi, bamwe bakatirwa kubera gushinjwa gukorana na Amerika mu kugerageza guhiruka impinduramatwara. Mu 2004, Castro yakomeje umubano we hafi na perezida wa Venezuela Hugo Chavez, bafatanyije guteza imbere gahunda ya RBA yari igamije guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu bya Amerika y'Epfo. Cuba yoroherezaga abaganga muri Venezuela na Venezuela ikayiha peteroli ku giciro gito. Kuwa 31 Nyakanga 2006, Fidel Castro yahaye murumuna we Raul ubuyobozi bw'agateganyo kugira ngo yivuze indwara ikomeye yo mu mara. Nibwo bwa mbere kuva impinduramatwara mu 1959 yari atanze ubutegetsi ku wundi muntu. Muri Gashyantare 2008, imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu, Castro yatangaje ko ataziyamamariza indi manda ya perezida. Yabitangaje mu ibaruwa yasohoye mu kinyamakuru cya leta cyitwaga Granma. Muri iyo baruwa yagize ati: "Sinabasezera, icyifuzo cyanjye ni ugukomeza kurwana nk'umusirikare w'ibitekerezo." Nyuma yaho, amafoto ye yakomeje kujya ashyirwa hanze agaragaza ko yakiraga abantu mu nama z'ibanga. Mu 2010, yongeye kugaragara mu ruhame Havana. Muri uwo mwaka yavuze amagambo yavugishije benshi ati: "Uburyo bwa Cuba ntibukidukorera natwe." Bamwe babifashe nk'ukwemera ko komunisiti yananiwe, ariko nyuma yasobanuye ko yashakaga gushyigikira impinduka z'ubukungu zari zatangijwe na Raul Castro. Mu 2011, Fidel Castro yavuye ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikomunisite rya Cuba, asimburwa na Raul Castro. Muri Werurwe 2016, Fidel Castro yongeye kuvugwa cyane nyuma yo kwandika ibaruwa isubiza uruzinduko rw'amateka rwa perezida wa Amerika Barack Obama muri Cuba. Yavuze ko abaturage ba Cuba badashobora kureka ibyo bagezeho mu burezi, siyansi n'umuco kubera impinduramatwara ya Cuba. Muri Mata 2016, Fidel Castro wari ugeze hafi ku myaka 90 yabwiye abayoboke b'ishyaka rya gikomunisite ko igihe cye kiri hafi kurangira, abasaba gukomeza gushyigikira icyerekezo cya gikomunisiti yashakaga kuri Cuba. Mu 2015, abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba batangaje ko bemeranyije kongera gusubukura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'iyo myanzuro, ambasade n'ibiro bya diplomasi byongeye gufungurwa muri buri gihugu. Fidel Castro yitabye Imana kwa 25 Ugushyingo 2016, afite imyaka 90. Inkuru y'urupfu rwe yatangarijwe kuri televiziyo ya leta ya Cuba, nyuma yemezwa na murumuna we Raul Castro. Urupfu rwa Fidel Castro rwababaje cyane abayoboke be n'abamufataga nk'ikimenyetso cy'impinduramatwara n'ubwigenge bwa Cuba. Abandi bamwibukaga nk'umuyobozi wakoresheje ubutegetsi bukomeje kandi wagabanyije ubwisanzure bwa politiki. Nubwo abantu batamuvugaho kimwe, ntiwashidikanya ko yari umwe mu banyapolitiki bagize uruhare runini mu mateka y'ikinyejana cya 20.
Nyuma y'urupfu rwe igihugu cya Cuba cyashyizeho icyunamo cy'iminsi 9. Abaturage benshi bagiye guha icyubahiro umurambo we no kumusezeraho bwa nyuma. Ivu rye ryashyinguwe mu irimbi rya Santa Virginia Cemetery mu mujyi wa Santiago de Cuba, aharuhukiye n'izindi ntwari zikomeye z'amateka ya Cuba. Urupfu rwa Fidel Castro ntirwasoje amateka ye. N'uyu munsi izina rye rikomeze gutera impaka, gutindwa no gusimwa hirya no hino ku isi. Yabaye ikimenyetso cy'impinduramatwara, umugabo wahanganye na Amerika imyaka myinshi, ayobora Cuba n'ijwi rikomeye ritigeze rituza. Hari abamufata nk'intwari yaharaniye abaturage bayo, abandi bakamubona nk'umutegetsi w'igitugu watwaye igihugu imyaka myinshi. Ariko nta washidikanya ko Fidel Castro yasize ikimenyetso kitazibagirana mu mateka y'isi. Kuva mu misozi ya Sierra Maestra kugeza ku buyobozi bwa Cuba, inkuru ye ni urugendo rwuzuyemo intambara, ububasha, ibanga n'impinduka zahinduye isi.